Nat. Done sanang tuotang diapin sing mogobo diapin tak pasari so layu-layune ya bakal miik. Oh yen bungan sanat ene urip layu ngabrak ke miripne. Akeh anak nyaratang antos layu kesungkemin nyandang 7 tingkah emong-emong bajang. Kene ne liu ditung ne dari nak bajang benar apa kadi cara dong tang. Dong dewo. Dong dewa kene. Merikin tiang dia kadang gawe. Kuman. Ye milah-milah cara dah ke penitia karya. Ye, dengan anak di jalan anu Di jalan ngoyo. Milah-milah cara dah ke penitia karya tan dia panggil dia ti anak masuk dia. Unu masuk. Ye semong yang masuk sekolah taman kanak-kanak. Gitu. Beh. Sore yang kursus bidan. Oh, kursus bidan. Nggih, masan saya dados yang bidan. Masan gemuk mereren yang dados bidan. Sing jado unuk keto mensuwa bidan biar gemuk. Saya aja tetap bidan no. Yang masan saya kan dados bidan ngambil yang penyuntik yang ke Tegal-Tegal yang nyuntik selo. Mara te bisa nyuntik selo kan bidan. Lalu mila-mila tiara rata kan tan? Donge. Tan tiap pange kirimnya nika orta orang tuan guru nika nampi pepesan Oh. Semang tiap masuk panggil tiap ke tuan guru. Ngitan mengadap tiap ke muka. Aris. Ngenika tuan guru. Loh mani idewa kencan penika abad. Beh. Ada golo mani. Oh. Mani apa ya kena cara senar baru. Loh wenta nak ngerelah saking puri mengwi budal konengen loh kedua ni kesia. Dungi patut. Tadi belum sing masuk izin yang izin. Mau pamit ya ke tuan guru. Nggih. Ngambil yang tas. Atas. Ngambil yang buku alat-alat pelajar sendiri. Beh alat-alat pelajar ke kapel kita ngenaste. Apa kata mau pamit ya ke tuan guru dah kan? Dungi. Mau jalan yang onyang ni kau nak nulis murid-murid dah. Nadi Tulis kita. yang mau jalan ye megaya yang mau jalan. Beh. Memeh. Me karo kotekung. Ampun dia kadiluru kan tan? Dungi. Marat yang mekipa lat kelot nyetop yang motor bimo. Motor Bimo, saya motor Ijuno bro. Motor Bemo. Nyetop yang motor bemo marat setop yang motor macagliuk nika motor mereren. Naremo nika. Nerimo kene. Macagliuk motor mereren nak remo nika. Oh, beh, jek kena pecang medingah kan. Dia pecang lo motor Remo nika. Motor mereren motor. Oke. Pak supir yang numpang meriki bu. Oh. Ampak jalan di muka, negak dia di muka. Beh, di muka naga. Iya, makeceret di kemontoran. Weh, Motor apa mau keceret? dia nak tahu nih kalau ke Pak supir ceret. Badan. Nanya tatar nih gitu. Iya, nyetatar ampun. Cer, gitu. Memargi nih ke motor. Siap motor mau keceret. Ampun berjalan motor kan? Oke. Ke di muka rumah sakit ada yang nih ke motor. Wah dia ada. Singguk dia ke sopir. Beh. Nemu kene singguk ke sopir. Apa singguk dia ke sopir nengil tiang-tiang menjaga gengsi ke wanita lah dia. Beh. Nengil dia. Aman. Apa kita berjalan nih ke motor kan? Jalan. Kan di muka toko dia nih Pak sopir dia Riki tuh menjagluk motor mereren lalu remo. Beh. Mereren nih kau. Suun dah tiang kan? Oke. Ambil tiang tas, nyeluk tiang gina, Pak supir kudo tiang naur. Mesawut nih kau supir. Mungkin buat nih. Bang Yang bu. Putar dah naon. Kan tiang bahamanya. Oh, anak kenal dia supir tuh. Dia najak dia masuk nih ke pedan barang. Oh, barang masuk. Dia makin lagi masuk kan telat tampun. Pak sopir kuda tiang naur kan dia. Nih. Bang Yang bu.
ketan juga yang pamannya ucapnya terima kasih Pak, kembali lo. Apa ketan Pak kembali lo. Ya tiang menekan diunak ya supir kantor nika nganjam motor nengil nika. Wis perjalanan. Iya megening nika supir Mungkin Tiang nika gending nika supir gitu. Kita kena sopir Gending supir Nggih. adik manis king. Sebelah kata di Longorto saja nih. Misi adik manis king betul. Apa kata menjalan nih ke motornya nonton? Berjalan motornya. Mulai harus tiang. Mulai. Yekat yang cuma jak ya ke memek ye dalam pun itu. Nak tiang ni kau ngono panak aku. Dia gitu aja memang. Oh. Ye budalam pun itu manik kelontongan si asli itu. Yang ampun ni kami, angkal semang ni wa mulai yang numpang ni kau wau. Tiang ni kau ngono panak aku, tiang ngono bunga nata. Pengkudo kata ni kau tiang padek ke Cina di Gajah Mada. Ye. Aduh, ngeden kan orsan weh. Amo kita nonton bapak tiada meten. Untan bapak Ye cening ke budak tiang po. Angkal semang mulai yang numpang ni kau wau. Motor apa tumpangan ni dewata kata tiang? Nggih. Musaut ni kau tiang motor kule ni kau po. Motor kole apa? Oh, motor ngapa kole tumpangin? Ya, Motor ngapa kole tumpangin? motor kole ni kau po. Motor kol. Jadi kapan modinya? Oh, motor kol. Ye, motor kol ni kau po. Yo kadang tiang motor kole. Ambo kedan te komo tiada pisago. Gemok. Ye lo budal di jalung ngoyong tiaring kota mo. Mo sesai ke kota angkat sing tan tepuk mo long situ di jalan mo lo ngoyong di kota. Oh benar. Tahu ni ke tiang di samping Pak ni kamu. Sampai bipak. Sampai kantor polisi tiang ngoyong. Bipak kita nenek dalam orto nenek. Sampai bipak di samping bipak Oh, Ambo kata lo nyenganya ke Purina. Pengado kan wakil PKK ngaya ketua ni ketia. sudah diwakil PKK. Oh. Ampun nak makere niki nganya. Sampun anak kadang. Merencang dane pasak budok rauh di Jawa Pacang kena. Terus sampun wenten nyago ring. Sampun dane pasak batak ring napi kena. Rauh dane pasak badak maning Pengpatut atau tiang ayen tak. Oh, aturin ke anak kejeruan. Benar. Yang kata tiang ayen dumunnya. Margi. Yang cuma Margi. Lila sudah perhatikan wardaya. Ya Cina. Dewa Ratu. Lemaret. Tadi benar-benar apa jalan kene nama jalan. Lu mares. Dong enak Dewa Ratu sajan. Gumi liu ajak lingah sajan. Gumi lingah ajak liu sajan. Ngenah Dewa Ratu pengayanya nana do pari codenya sing dadi anak mau duit banyak bang liu ken ada. Ratu sampun lamuani padang dereen lanang istri jasane jagi pacang ayakin pelungu cokori Gusti pasak padak di jamagana oh kari mau baosan kari ngiring apa anak kelingsir iko pasak padak ngajuruang tuh nena ingin yang ada yang lah
Pengireng di Kemangen jang. Sampun. Yo gen apang ke jero? Sampun siaga di tiang. Parekan. Kaki. Gusti Agung Palunguh Jokori Gusti tangkil di tiang rauh mariki ngopuriang wentan panganikan Jokori Gusti ring dewe di tiang mau wineng di tiang menrenjang bapon itu Sampun dari Kemangen. Sampun katuran wedang. Sokalila pamaniangan. Nyuk semua yang pesan. Ayo bagi gelap paman. Satya paman tangkel kapuringe. Nyidayang anak ibu ko paman. Sego maingan. Kadinya sini nunuk kalian gelah. Alang pidan yang mengajak. Abang tidak jua kabaning. Ulen pidan kader suboban gelah. Ngape-ape ngidamang anak ibu ko paman bangsain jauh bertemu cepok mapan tan ruo kang linui orang turiantuk tan wenten kalis sang marago wicaksana irosang yajo mano ian ring suom menalo natan lentang mahbubati woyo tiang ajuman tian riki dereng jaga teguman timulan palungguh cokori gusti kantinan yan ring wano calo yogi swaro winu Yosen ring napi wastane ring wano ring alasi desang yogi swaro sane tasro ong karo kanti ledang iratu ngonikin di tiang tangkil kepuringaya wenten panganikan anggo drwe dane gusti bobala paman pasok badak tangkil yen kepuri nak moyatnya melapas puri paman nepukan nasi paman bareng nyaksiang Saya manila paman nyakseni. Nah, bareng paman patukangnya paman iwaden dibutuh wiyatin dini dipuri kawinan di tiang rauh tangkil pangobaktin di tiang ring cokori gusti di tiang ngiling jagat bali kewawo antuk majapahit paro haryo wenten ke Bali iratu mewiwit saking Srijaya Sabo ngewenten ng putra Satriyeng Kediri ngewenten ng putra Idewo Nyuhaya mepuri di Karangasem siro Pangeran Asa ngewenten ng puri Mumi lawan puri Kurama paro haryo masih gitu di Bali mekejang pada boleh wewidangan si
Cilario Damar di Tabang, Tabanan. Cilario Sentong di Pacung, Pacung. Cilario Beleteng di Di Penate, Penate. Cilario Belok di Kabo-Kabo, Cilario Weringil di Kapal, Cilario Bantuluk di Tangkat, Cilario Kepakisan di Abian Sengat, Mekejang Mano Widangan, Patut. Ngawin ng Kerto, Jagat Bali, sing keto. Iratu Tanor Moyatnya ngasih tiang puri, di tiang liang sang madeg agung, ngalih ngepet tapi tresnan banyak mulia dasar adat yatnya, sing keto. Daging. Iwang bajek paman arwenang patang. Ini dasar anak moyatnya paman korban suci tanpa merih mulyani kelas mapan sing tadi taruh pangonan tuh. Ini dasar lagu moyatnya paman. Sayu waktu panganikan Cokori Gusti doning sampun suwe di tiang tangkil ngelungsur mau pamit di tiang ring Cokori Gusti yanyo sampun puput di tiang sampun rauh Cokori Gusti sampun suwe jauh di tiang mau pamit mangket. Nenek paman subuh nunas lungsoran. Sampun di tiang nunas rencang bapo si subuh Sampun sampun taturan. Kengken nenek kena paman. di tiang ngelungsur pamit mewali di tiang kejagat kuduk Gusti Agung Kengken? manglo di tiang gelis mewali mangkin kejagat kuduk Sama Pak. Mewali ke budak. Kerana gelah ngunang anak ibu ke paman, kekian keadaan paman. Ada. Kelah angup ninga hangarto, bira ngoto, Iya. ban kesaktin pamana di budak. Nenen ngoyong nen paman pasak badak. Tujuan gelah ke ngunang paman. Dong jo bakal nodio karyo negen tusing. Wana tujuan gelah ke najani gelah nerangang. Mula gumanti pesan pangenyak ke paman kepuri. Rehana kebuka gelah ninga, hana kebuka paman. Sakti tan mempan basang jatuh pegawai pane. Teguh sakti anak kebuka paman. Doa nedot tang gelah unang. Jani abesek pengindeh gelah. Haris. Iya paman makita hidup. Serahan gumi budak ke. Oleh di budak tekan ke posisi apa keserah tekan gelah. Dah. Iyan siang paman makita hidup. Bakal Ah. keken kena he. Landi. Landi ni metaneng yasa de. Tina karpuri. Ada. Tu mula tujuannya mula tu dogen sing ada led buen paman. Mula gumanti ni bakal matanding yaso. Yen bakal sing nyerahang. Yen nyak je bakal nyerahang wawidangan pamane. Mungkin gugisian pamane dituli di budok. Serahang sekini di doa agung. Maro paman selamat. Aman segitu landi ni matanding yaso. Ada dengar? Kengken. Simpang Sematroyan Kinarso Dinding Pantik Cah. Para tu mimpa asa ketik. Nembe Cokori Gusti ngeseng di tiang manglo tangkil Rauh di tiang tangkil kepurian Doneng baos tan becek lagi di tiang Nyerahang bumi kati jero Jak apo kaden mekrano Baluliang gede nak dimungui jak nyerah paporin lepas mewah di tiang mapinah Gusti Agung. Oh, paman Yen kalian yang ngerti? serahang bumi hidup apa kita. Ingat. Yen sing serahan mati. Mati. Papo nak hangwa masih dibuduk agiges giges ke walau. Ijo-ijo nyerahang bumi tonden karwan ada apa dijo ya setian bapo nadi menuso kone patuh pai cancang yang widi kini menuso banget ratu ngopi kayon rien Gusti Agung. Ada paman ayo kita
kian pasak badak pebedikin panyatona man ken paman lamun bani ladi ni matande yasto lamun sing bani jak serang gumine ya ne pajang mau kita mau reng nah iya ning bakal makelo jo nu deman hidup jaga turang wo bidangne among ken gugisian paman amon do aturang kekuasaan paman Ken Dong miring dadi nak keco pan kening nang adeng-adeng itiang boyo je pacang mo boyo yen pakayo ni ratu sang maha agung patut asa punika anak mulo ngisi bumi kekuasaan pengaruh ane buatan perintah jani pengaruh Ken nang ane cetelu koso balawa itiang boyo je misantulen pemari ini itiang tamat mangkin sampun titiang ngidang mabesikan ring jagat mudo mangkin mangno katur yantan katur titiang padam ingin dua ring jagat sarengkeh dan dados antu ulian titiang bangyang jagat tenatur titiang kado ke titiang padam ayo nih kita Arati yana sapunika kati aturi pun dan pasak budok menawi dagi pacang lurus yudone dikiring ngatar puri Gusti Agung menang Jokori Dewori menang yang sampun suwe yang kadi ayam sampun suwe titiang mau kurung boyo sapunika sampun titiang aja mau bongbong yang tadi kelecani ring mataji sahoto wau di tiang ring ngudiang mon bapo keterang mau bongbong panjene wadah aratu mang dicanten kemana antuk titiang kadi atur paman ruwine dan pasak pada mang dijadan yanipun kaon yani ratu kaon napi jagi pacang wiletan punika kalah jeung juang bapo nu ingat ke ngelah kuiseko ngelah peraturan di tanah kudu nu bapo setia kendumi budo rene pancen sang sura menangi ranang gana mamukti boga suka wiryawan arati yana sapuniki ararisang Mario masih ngono jo kamar pun pada ngawilat ya jo kamar kita berapa bah peragam Raris paman sing nawang nyen kaden paman agung di menguine Gusti anom jalan metandeng uling pidan banget dotang uling pidan bang ngapi-ngapi sing jetai tangi yo pasokan mah sigara mulati ataning sigara Ratu Tekol ada wen penjenengan menguin ben panjenengan Tekol penjenengan ruwine ada wijel kudiang jani maafan pun badak mau uruh ring darmani kadang yudo maaf pun na
depan kane subah tuaratan Ambil manis sang jata druwean mau utama malah cager kijang bang sing bafong lawan nak tanpa sang jata sing madan wanen di pesiatan aduh oh diundo Agong sapun api ancuk ngopi kayun mangkin kawan yudan pelunggu Gusti Agong nada pang ne subaliwa ratu nembe mangkin pangisi siang ratu yan pangki sane sampun aku dan satru sane sampun kejaya aduh Watman beli dewa bakal ken-kenang jani adi sing dadi kudiang dewa sing buang puring ne pacang labo sing buang bakal ko jarah bandane pasek badak ipasak badak ngasorang tumben jani adi tumben jani anak luko beli merasa sore ring yudo cingak adi ratu mocisna ring pajenengan deruen pelunggu cokore Gusti pajenengane subakala nyiriang pajeneng ne aneh nyiriang bakal beli kalah ke hadi ne subodi ratu kaon pelunggu cokore Gusti ratu beli awawu mingat titiang reng citang ada mangkin beli agung mangkin dong na cicang wawu eling mi dabda beli dumut mi kayoni nah dabang dumunut ke kayun ratu napi menawi wintan daripada pemantannya menang ken adi apa aneh ada mirip sanangan lang buin awentan keris malih kasiki magena kareng kerapa ada beli agung puniki wenten sampun nang nan pelungguh beli jag nyerah puri jag merasa kaon inek yudone nane ngindane pasak sampun nang dumun nyelasang raga puniki wenten pajenengan malih asiki sane megenah karing keropake ina yang edeng ading
Areng ida seri narapati puniki panjenengane yan baosang puput yan baosang ten puput riantuk panjenengan puniki wau pisan niki muasta inaga kerang yan nikang durung puput riantuk panjenengan puniki wau wusan mogrino kimon kiwanten ke sampun plaspas kenyang kaya newa tengah ting Baik, dijabakan pengontrek yang pamor nih. Padah. Ngai kede adi. Sedang pejenengan ane ungu suara nyidang alang pasak badak. Ni ane kene bakal ada ngadibin. Feeling kita mau. Sejawa ngelak ati. Sone kedas mendek long. Tanonang beli mara cedok mara goreng yang Sampunang beli agung, sampunang pari code, inayang angin. inayang lumon mangne kapange kari kamabukti Beli agung mirip petanuning, titiang beli nete, kewanten ngerancang dados, sanen nentuang hasil ide sangyang widi. ayan puniki tanyi dayang Iyan menawi panjenengan puniki diastu ke beli kaon dia napi malih jagi pacang pole. dan boleh piudani beli Iyan di kaone beli kepepet ring yudo pet sedo jantos beli ring tengah rano. Anak yang negara beli sinotang. Inayang ratu. Yang sempat pitu dati. Ane jani beli ngawana. Malingnya hati mareng purian. Lagi ralis. Samelang rasi tireng widing. Kiwala bagbagangnya nadi astiti bakti ring ide sanga wisesang jagat. sakti wantan alang-alang ring darmorak saka awanta sireng titiang ring pikayo ni beli Katon tamaran. Kedan. Ratu malih. Masuk ke waran kelawan pun badak mau wilat ada ning lawan pun sirsang maharaj. Masa mana? Hei, Ngerogoh, Ci. ngeregeh teko. Tahun dan karuan yang kalah. Pasak-pasak najani jalan wawana. Pada kengken. Nanging kengken hidup Kengken nyelpo. Waduh, Gusti Aga, Ratu. Palungguh Jokor. Meling.
melingipun upami titiang padam. Dah. Ratu mati titiang. Ya iya yeki nago keras maka sepananing dipasak padak paradala. Upami titiang padam. Dong pejenengan derwene pemargin titiang jagi pacang upami. Wah semango kalamu awor yang sangyang atin. Pemargin titiang jagi ngungsi sunione sangkaning kawitan derwene. Kalin bapa pancening mati. Nggih. Gusti Agung pamit titiang padam. Yeki lago keras maka mulih titiang swarga riokas. Beh kewanten sadya titiang. Sangkaning Liang titiang mati sangkaning panjenengan cokori Gusti. Titiang suksemu ring suwecani ratu. Yanten wenten nago keras paling titiang hidup tanuning titiang ring dewek maman mulih puniki ledang ratu mupico yang pemargi ring dewek titiang meresido yang titiang mulih swarga mau jalan nago keras suwe titiang antosan nago keras doning pelajaran bapo nungka sing ngidang alih kemuksan jadi nago keras bako maman bapo mulih. Dah sanang becik pisan. Padaman titiang doagung kewanten sadereng titiang padam icen titiang matur matro ring angan cokori Gusti. Ngoricen ratu. Ana lawatang atar caingi. Nana paman pasak pada apa buire buin ada. Na tuk-tuk mesti tonen paman mati. Padai tangan. Tanpa riwangne titiang pamit padam. Alin bapo lantas mati pantening. Nggih sampun aku. Wenten kaulan cokori ratu kantun pianak titiang ngesiki. Len kantun kaipun kantun rare. Alin titiang rare padam. Aturang titiang ring cokori dewa. Ledang ratu ngangenipun paraang ring puri. Lungsureng titiang tedor ngangan cokori Gusti. Beh, titiang pamit padam doang. ratu kangen titiang. Pianak pamaning awang nyuang. Nah yen urusan Pak pianak paman nu cenik teu nabang anak kebuku gelah ngajak dini di puri. Eman ban menirongi tongi. Elah ban gelah ngitungan. Pancening ledang masih ngangon yo kantena. Nggih. Kal kalin bapo mati. Wagung cokori Gusti. Sampun ratu ledang arsang kawula pianak titiang cilik. Kewanten wenten taler matro lungsuran titiang. Dumada ratu ledang opico. Kedurus matin titiang patut ratu Gusti Agung. Boleh titiang swarga sangkaneng inago keras. Ngamiling daging agama sekalo niskalo kone tetuwake. Patut. Dinis kalau man bapak tongos menjalarang inago keras boleh titiang swarga. Kewanten ring sekalo dereng jantan titiang boleh genah. Niko mawin ng melad pinuna titiang. Ledang ratu ngicen titiang genah ring sekalo. Mang wenten atman titiang ari depengan pacang nyaksiang setano. Mang pulih ipun metedengeng Gusti Agung. Ngelungsur titiang genah ring cokori Gusti. Beh, Pasak panak yaning entak kakewakang. bah
paman pasak badak iya tua apa baca monto bakal pinunas pamane di sekala pengadang paman pelinge merumah tumpang tunggal Nana ya nunuk tuh sekala jatake paman pangadam nagaenang pelingih nagelah ngaenang paman pelingih gedong sari meru matumpang besik ring dijo kacang karyanin areng kelot kanginan taman ayo newijeng itu nyan di tepi kiduling taman ayun di taman ayun di sisin lod paman nyan itu ledang ratu mau pijo pelinge walu yo kayangan suci ring dewek titiang mau pamit padam nih sewecan anak agung subul ngeliwat pancening pemargi mulai rahayu kenis kalong icen di sekalo pelinge ke icen sampun sentanan bapo kangen bareng nih sewecan itu kewantan malih titiang matur malih matro mumpung ratu sweco mau pico pelinge mau pico pura sing keto pancening mau wico mangken pura wenten pelinge nyen yakal mau bakti di pelinge itu pancening ada pura menseng ada maksa nengon geno pekura bangun angger sing ada anak bakal ada pelinge sing ada nak aturung bakti apa ya gunan pelinge pancenik siro ya pacang mau bakti riko ya nu antah ledang sako sumah lungsur titiang wawu titiang mau pamit padam yantan centan titiang kenyak mati dah kudu ngedenang dogen pasak badak merawantak ngalu geraya dah di paman pasak badak yang keto pinunas pamane kapiningla nana ledang gelak bakal mangan ke buku paman apa ada nyumbah pelingih pamane uang brahmana dasa diri walau ane nyumah tunyan sing je pemadalan oleh dia sing je apa adane sentana gelas sing sa peperasan bakal meras gelas sentana brahmano ada so awang kasatria kadatang kesatrio ada so wesio sudra dasa kale dasa jumlahnya kesa brahmano daso kesatrio daso wesio daso sudara daso petang daso liune pedang daso nyungsang paman anak angkatan kewastane tuh nyenane bakal nyumah pelingih pamane ane petang daso tuh kiwalo nyen sentano angkat-angkat nyen sentano peperasan tuh makejang jadian saking pemerasan yang sampun sangkan paicane ratu di tiang ngiring pada men di tiang yang sapunika kewantan malih sidan sang petang daso puniko jago matur sembah mau bakti nyungsung pelingih dapo brahmano daso kesatrio daso wesyo daso sudra daso malih sidan jaipun yen pacang mau bakti nyungsung nyembah ring pelingih pasak badak contohipun sarang petang daso punika mangnoipun saling tebok sarang timpalipun petang daso dumadakipun teguh kirin titiang bakti ring cokori Gusti aturang titiang ring cokori Gusti mangnoipun dados tabong wijang puri mengui pengdadi mengalaning puri mengui seweco baktine riwakasyanipun nurun ng santana wastana nyanipun liwatak
batu pangdados tabang wijang reng kuri bumui puniki angen tijang pangabakti pada mang tijang Gusti Agung paragat kabeh bapak. Ada jalan petitis jalan lampah ilang yata suniar nyening sangyang para mojit Tilangang kaya ngasuk Nana cepang paman. Ini mau jalan paman mau jalan. Mapuan sampun uruh pramaning suwi belia dawaring sangyang masjidnya. Heran saya sang satria luwe Gumanti mulan dane pasak buduk meraga utama tiosa ratu elingang sapun api pinunas kadidane pasak pada nene supo ingi layane jalan dewen melang layo apa adane pasak badak melang alu buenenya banyak kejama kejang ayahinnya nah adi subane makapenang paling ngeken sagarapang sabun mau biaturan jadian cengrik jadian kelih jadian luh jadian wani panang istri iring ayahin karyane dane pasak badak kolingge ring tepi kiduling kamanayun reh kesanggupan subuh itu kadina benar jawatan di kelilang gotong royong barang apang peragat pilih apang sing mitio ucana kupo cabut kengken sing idang aja nih idang aja